At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito iya pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Asidig akong Pepita. Kukuha na no, makamatan na karutaw. Talaga ako kuha kaitan, umay ka. Kukwakan, di mon ibabawi, tinaibagamitay. Ako kukwakan, numagamatang ka. O na, kukuha na kon. Yahoo! Kamaod yan na. Kukwa kamot langeng, kahit maagkang kaitan, Pepita. Magkang kaitan. Kamu Jo, nagiling ka. Ha? Yan. Taga-inip lagayang. Naging mas tuwi din yung tumasilata, Pepita. Agyaman ak ano, magustuhan butlaan, Pupoy. Oh, kamu to. Abay, di kamu manganan. Kit-kitaan nak mutlatan. Oh no. Di mo ka di kayat si datayaw? Ha? Ay, saan man, Pepita? Kamu to. Malagip mo ka di natagtaginip mo dirabi eh. Salud ka, Pupoy. Di mo ipapagakin, Pepita. Ano piyak ititagtagay na pa? Ay, apay. Anyat iyar ka sa asukan ni Pupoy kamutaw. Di natagtaginip mo dirabi eh, Pepita. Paisa! Natagtaginip na. Anapanda ka nung nagtor, hindi sa bali apagilyan, kada apong na abakit, Pepita. Wala. Anya? Uwan, basta nagpaiso. Iso ang nag-enjoy aki dirabi eh. Bakit ipan naturog ko? Ay, kasta ka day? Apaw, mayat mat ka nakapag-tour ka? Bayat amat maturog ka kamutaw. Uwan nga rod. Ay na. Mayat mabitlaang Ni, wag ti marapait agency. Mabitlang tasong bata ka. Nay, apay niya itakalaan asimang Pat Omar. Sakbi ang nagawid di magasagid yung marapait agency, honey. Anya tinapan mo imbaga iti marapait agency. Agkat imbagak pasapulan tati katulong. Kunakmetken ka asaan kan amangala iti katulong ta. Pagkastuan lang dita. Kuma, ano maasikasong amin at trabaho dito yung balay? Kuso-kuso pa dagiti arwatak ang mapanigi opisina. Tadi mo ammo ti agplansya. Ammo ti agplansya. Dahil tati makagapo no apay akayat ko ang maadaan ta iti katulong. Kat pa nga asim, di ka kumonkontra. Alawan, saan ako nakumontra? Nga masapol apilyam nga rod ti alaam akatulong. Tama nga no, padak mo't asadot di maalam at agabaw. Nakabirok man ang ti agency iti employer ka kamuto. Ha? Apay nagsinay ka? Di ka di maragsakan nga damanan pagtrabahwat kamuto? Kanayon adamdamagaking ka. Di ka di mauma ngagkatkatulong latan. Ay, saan to apulaos kamuto? Ta pagragsaka ti panagserbik akas katulong. Kastam ka dilatan. Nakadal kami. Iso kumati, biro kami ti trabaho. Tarwama ko nakas katulong. Kat dayta ti paggusto at trabaho. Ay, no kasta, saan ka man napaigawid? Saan kamutaw ang pangaasim Tadi ka kumamahang umamangkit kitay ti garden ko. Sa anak to ama uma. Tapagragsakak mo ten nga iwanan ti garden mo, kanti balay mo. Mabit lang, umaya ka. Ay, agyang manak nanang, tanadaron kayo matlaing. Oh, ada ka di bagam kanya. Sige, sumur ka. Dito ito nagagsarita. Sige nanang. Agtugaw ka. Agyang manak nang. Oh, anyaya di bagam, tanak umay ka anak ko. Ayaban kayo kuma amang dalos iti may sa kadagiti kwarto iti palay. Namin, adanton katulong mi, kat isundo ti pagkwartuan na. Alawad, bayam. Umayak to, inton makalabaak, anak ko. Anak na, agyang anak.
Saan ngamin kat amasango yung asawak ti agdalos? Tabi simot iti negosyo mi. Kamuto, narubwat gaya man ni Pipita dagiti arwatan na amapan iti baro a pagkatulungan na. Kamu tao! Ha? Kukoy! Umay kayon! Naidasal ko ti merienda kayo. Kamuto, may dasar ka nun ni Pipita, ti merienda tayo. Umay ka na, saan tabay bayagan ito ni mabisina kon? Ay, si Kalatan, di mo pa nagmerinda. Hanya, Sa anak ka mabisin. Kaslawan, mayat asumber kiti karabukub ko. Urian niya pa tinsagana ni Pipita merinda. hanya. Sige mapangkan. Nakailatan tag merinda kini Pipita. Agyaman ak, ta imayo dinalusan ti pagkwartuan ti umay akatulong minanang. Ewan anak, nasa pa ngayon may ti asawa may di balay. Kat kinid daw nati umay ko pa nagdalos dito balayaw. Agyaman ak manan, nanang. Sige, hitan na agawid akong balasang kao. Uray kat nalpas kumutin adinalusan ti kwartaw. Apo ko na mapagyanan ti katulong yaw. Ay, nanang, kat thank you manan. Sige. Ay, imbaglakit tinta naggagat ti katuganga. No kaste nga adamapan ibagakin kwa na ti asawa. Ransay hani. Apa ini nanang? Ayan na. Nagawidan hani. Anya? Una niya. Kat di mo kumaimbag ang agmerienda pelan. Anya ko mati pa merienda takan kwa na. Nagado di ta ref. Para kada taday jay hani. Alangan agumatang at tumanin iti merienda ta. Pagkastuan lang ano kasta. Anya? Uray, tanamin ado akmat anag thank you ken kwa na itay pumanaw. Umanayan day jay abayad ti bannog ni nanang mo. Di kamot imay nagmeriendan kamuto. Iso nga inyag ko dito yun ato'y meriendang. Ha? Awala mo tag merienda kamot tayo. Kwa, thank you ah. Awato mo na tanik magtangahan ako na nangyaw-awat dito yung meriendam. Ha? Ay, kwa, uwan, awate ko. Thank you manan. Di mo yung ramaraman timak ha? Ay, Sikat talaga. nairahaman mo. So, sorry Pipita. Sigurado maimas ko itang tagmerinda. Salot, aging mamaji ka pingagmerienda. Wow, ngam naibus mamat aming yung tutking ka ni Pipita. Gapo tasakbay ang nagmerinda ak. Adda na pasamak. Iso nga naibus ko atin tid na kanyak merienda. Ha? Ano day kamuto? Naigkamak dagiti nalamuyot at akulap na. Ano? San ko matkit di ngayong gagara? Ngam nairaman ko lang nga naiggaman dagiti dakulap na. Iti panangawat ko itintid na kanyak merienda. Apo, nakajakpat kayo rin kamuto. Una, ito manay naragsak ko na jay. Iti pan nakaiggam ko, iti dakulap na. Nyo kasta. Umanayan yung inspirasyon mo day dyan. Iti panang panaw manin ni Pipita, kadata dito bugyasan. Una, pudno tayong bagam, popoy. Hello, Omar anak. Apay ngay mawag ka. Nang pimanaw kay matlatan na di kay pinagmerienda. Ay, bayamon. Umayag kita balayo, taitad ko titangdan nyo. Ay na, saan nakatang dananan, anak ko? Napyala nga taigatang iti kape o na asukar. Ado pa'y mutlaang dito yung kape, ngayon tag kanyak dito kumari ka nagapoy di haway. No kasta, di yung kayat nga awatan titangdan nyo. Saan? Isasan ka nga taktak nga umay pa'y dito, barok. Sige, no di yung kayat. Sabalin tong arudin titad ko kada kayo. Sige na, bye. Bye. Kamuto, nakaada yung tibus ang nagluganan ni Pipita. Hintamat na nagigarden ka. Kumuna kalatan. Nanunang katulatan. Yahoo! Istal mo bolok. Amo, kadi ka manan umay no sakti umununa kamuto. Oh? Pagkunaam? Kabisado kan. Taamok ang masadot ka nagtrabaho. No kapanpanong ni Pipita. Nalaing ka ah.
napugtuam. Iswadi nakton sigsigaan, ta sa anak kun nga umay ije garden maawatam. Nasaya tayo may kamatlangan, Pipita. Winsar, linaglagip ko jay karik idi nagkita tayo ijay agency. Ita nga aldaw ti panag-report ko kada kayo, sir. Nasaya at man, tadi mo nalipatan, Pipita. Wen asar. Ay, wen gayam. Sa dino nga tayo ti asawa yo, sir. Nay, ada ito itilikod ti balaya. Mabitlaan tayo bak. Ransing! Ransing, honey! Umay ka man! Mabitlaang! Andan samot matamangar aramidon na di talikod ti balayo, sir. Agibalbalay bay. Ay. Hani, asino dahi ta bisita ta? Saan ta bisita, honey? Tayo ngay kunak nga umay akatulong ta. Isu ni Pipita. Ay, maragsakan na makaamam mo kada kayo, madam. Kasta akmat. Managsakan nagtaadakan abaon-baonin mi. Anya itayin tinagan mo? Pipita, madam. Makainanatan, honey. Tadda ni Pipita nga agistimar dito'y balay. Wen, hani. Amo matla amin at trabaho, Pipita? Oo, madam. All around na. Nasaya at no kasta. O sige, rugyam nga rudan ta agipak ni kadagiti wara. Ay, honey, pag inanaumpay ipakita ta pa yung umuna ti agbalin asilid na. Sige, Pipita. Sir. Pagka tumuntabag mo, ta sumurot ka kata kami. Oo, sir. Honey, basitin ti karga ti ref. Bauna mo ni Pipita, mapan makitsanda. Sige, hani. Ang dua ka may pailaang amapan. Oh, asadag mo dito yung balay ti palengke di isulatan ti baunan. Dua kami. Ta mga no di na mapatangan dagiti kayat ko agatangan na. Iwan ang kasano nga rodan ti ipapanom ija negosyo. Man ano ko mga uray maladawa. Siyak mo't ti manager. Kan adamot ti katalog ko amang kitkita-latan kadagiti empleyado tayo. Ay, sige. Sikat ti makam mo. Mapanak mo tinidyo opisina. Ay, nabambanyo ka. Tadi ka mo't nagpakpakila na di garden ta. Nagmalmalim. Apay adumlaw kapailaan. Idin ko taamumot ti makagapo. Sulwang mat nga ro, linton bikat. Nagtrabaho di garden. Tasakto mat di ag-day off. Anya? Wala, tap na awan ti maabakan kada ta is atay. Nalaing ka. Talaga di mo kahit ti malamangan niya. Siyempre, sakpay. Sana mabalin. Duwata ang mapanidya garden inton bigat. Unay kan. Ketuan. Uray sa anak nga may nagtrabaho. Lamang kapailaan kanyak. Ne. Kasano ko ma? Gaputa nalalaing ka amangan ngem siya. Iswa lamang kalata. Nga uray sa anak nga may nagtrabaho iya garden. Iti may sangal daw maawatam. Ay, nabanugak ka nagmalmalam Agpatimblaak man kit di iti kape kini Pipita. Pipita! Umay ka man! Sir? Umay ka! Anya ti bagayo, sir? Itimplanak man iti kape, kat na nabanugak. Amom, nairawamak nga kape, nang runa no kastiya nabanugak. Hey, kumaa, sir. Ngam, tiya yan ti adat na. Awan kapitayaw. Anya? Hindi mo't napan kayo nakitsanda iti asawa kita'y bigat. Sir, napang kami. Ngam, saan kami matagimatang iti kapikan asukar? Ay, apay, nalipatan nyo? Saan, sir? Imbagak kan ni madam. Ngam kunana, saan kami agumatang? Anya? Ay, sasalbagan ng asawa. Inaramid naman ang tityak kayat. Fransing! Umay ka man! Fransing! Ay, sir. Da kayon kan ni madam ti agsarita, Inak ituloy pa iti trabaho. Sige, Pipita. Bye-bye. Fransing! Umay ka man, kunak! Wan, umaya kon. Umay ka man! Ape, adi kay gimatang iti kape ken asukar. Din to taam mumot nga isot biyag ko ti kape. Nang runa no kasto na banugak. Hani, ngimi naman ti kape ken asukar.
Iso ako nagkinipipita, asaan kami nagumatang? Kanya nga ro dito ti pagkape tayo. Nalakalaan tayo garamit ti kape. Kanya? Aguray ka, taag paarami nagkinipipita tinaimas kan awan side effect na akape. Ket, kanya ti ipaaramin mo ken kuana a kape. Maamuam to, apaman ama ayabak ni Pipita. Pipita! Pipita, umay ka man! Mabita ang madam! Jak kayat apagor-urayan nak! Umay kan! Madam! Umayan! Apay, madam? Anya ti bagayo? In ka man kumirog ti bagas, tairamidam ni sir mo iti kapena. Anya? Kinirog abagas ti kapinisar, madam? Wan, nasaysaya at ti rice coffee, tawan ti side effect na. Anya nga iti pang timplak, no makakirugak iti bagas, madam. Idinto ta, awan mat ginatang tayo nga asukar. At dapay lang day di tagapulot ngayon padawat ni nanang. Isuntun ti pang sinamit mo iti kape, ti asawak a reklamado. Oy! Salbag ka, Pransing. Jak kayat ti kape akin nirog abagas. Unay kamatang. Hey, sir, naimimas nga agpaiso ti rice coffee. Ken awan side effects na nga agpaiso akas kuna ni madam. Ay, nakailatan ti agkape no kayat siyo. Di ta kay manlaang gan. Buisik. Nay, Omar, papa naman. Inakaki kape siya katananang. Buisik. ay, sausa. Inbalibag na pa itiri daw, madam. Makasurun unay ni sir. Gapo iti saan tayaw apa naggatang iti kape kan asukar. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik tayo man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nagimas ti kape yun, anang. Ay, gaputa istit sa dita akape, barok. Nangalaan nyo. Ay, pasarabo kanyak ti kasinsin mo, ani Huben. Idi simmang put ang nagapo iji Hawaii. At tapay isang agarapon Ay, katawatak tun dinayon na, nanang. Ewan alaam ton. Una yan. Imbas ko mga syak imang tadgada kayo. Tanaka-asawa kitibak nang. Ngamsaan mo. Syak pa'y matlaan ti ikan nyo. Ay, may atlat ta anak ko. Saan ko ahimot? No anyaman ti adda dito'y balay, barok. Saan ako mamatkat nga umay agkapi dito'y nanang? No saan aga po iti kinakuripot di manugang nyo. Anya? Wad na. Sus, napanda na kityan da kinipipita. Angam saan da kiti nagimatang iti kape kan asukar. E din to taam mo da ana ibusen ti kape kan asukar mi. Mga no nalipatan dalaang matigim matang Ay, saan da nalipatan nanan? Tayong palagip ko pa'y ken pipita gumatang da. Angam saan a kinayat ti asawa. Oo na yan. E di agpatimpla kiti kape. Kunakit din di asawa nga ikirugan na kano iti bagas ni pipita. Tayo so kano ti aramidan na kape. Anya? Oh, nakaad-ado ti kwartayaw. Nga, ti pa'y laki nirog abagas mat, ti paarami doon no paluto ti asawam akapiyaw. Huwag nanang. Katam mo yaw, no anya ti imbaga ti asawa apang sinamit ko man ni pipita iti rice coping aramidan na. Oh, anya ka now. Dahil di tagapulot nga impadawat yung iti asawak. Ay, sos. Anya? Unay kinakuripot daytan. Ay, sobra nanang. Agpaiso abak nang kami. Ang danda ni inal daw anateng ti sidsidami. Imas pa ti sidsidak hindi sa anak pe ana ikamang. Sige, darasin nyo itisa amin da kita. Tasata ito ang mirinda, paman na may babayo amin da kita. Nalabangsit na kita nga isdiskarkada nakasako ka mo to. Ang nalagdarka, da kita asako. Rugit ti manok, adinawat ko iti poultry da panyong. Ano naman, Jesus? Taapa yan ng isang put kamatin iti makapoison. Sana makapuison tinsangput ko. Ngamkit di iso ti adda amang pabunas kadagiti mula anateng. Apaman amay ganagan ta dagita arugit ti manok, anagapoy di poultry. Ay pangasim ka mo to. Linak iraman nga agigam kadagita arugit ti manok. Nakabangbansik ta. Kaskala no dalusunay. Mananok ko ma, nudwatan to amang ikabil kadagita, anagbalinan aganagan. Jak kaya ti mapoison ka mo to. Isuasikan tulatan ti mangikabil kadagita sa sensitiba.
Balinan jay inangir ko akinirog abagas. Timplao mo ikam ti tagapulutan. Ngam, tay saan unay anasamit Tapno saan unay a megastar ti impadawat ti katugangak at tagapulo. Hun, madam. Oo na yan. Baknang dangap pa'y sungap kori. Puta man. Ne, anya ti itantanamitim mo, Pipita? Ay! Awan, madam. Sige, ta inak nga rod timplaan jay rice coffee. Ta ikabil kunton iti termouse. Sige. Mabalin asaan kam kumapay launay abak nang ita. No jak tip-tip den amin akasapulan mi. Ni Omar. Adan, kan ada bit-bit na ka nakasupot. Oh. Apa yakit kita na kasimang pat, Franseng? Anya day ta nakasupot, bit-bit mo? Natoy. Kita niya dati isang pat ko. Kape? Wen. Sa nga garapon akape, kan saan nagagangay akape dayta? Nanggatangam day to imported akape. Ang talang nga rudan pinaaramid ko kinipipita akape tayo. Kimatang kapay la kinangina akape. Saan ko ginatang dayta? Nudikat dinawat ko kininanang. Anya? Di maawat ka kumapayan ate asukar tapno kompleto. Salbag ka, Francis. Imbes adata ko matimang tad iti inak. Angam saan mat? Ta isumat timang ipapaay ka data. Kasta tinasayaat nga ina. Wen, nasayaat ni nanang ka data. Ngam ti dakes na saan ka mat nasayaat ken kwa na akas manugang na. Anya? Hoy, di mo ibagbagat kasta. Ta saan ko pa'y nga inap-apa ni nanang mo manipod idinay ka mga. Wen, saan ngagpaiso? Ngam nasayaat ka diti panangim imot mo ken kwa na no may dito'y balay. No adda ipatrabaho mo ken kwa na di mo pa'y maiturod na pagmeriendaan wenutang danan. Alangan atandanak idinto ta saan mat asad sa bali ka data? Baketen ni nanang ko? Ket pagragsakan na kumamet no adda sang kabasit ama iparaman mo ken kwa na akas manugang na. Ni Pipita. Hello, Pipita. Naimbag man ta nakahawag ka. Wen akamutaw. Ta kayat kumot amaamuan. No, kasano kayon kan ni Popoy dita. Kasi ti apo kat nasayat kami madlata. Masuro na kita kini Pupoy. Apa yung masurun ka manin kinkwana kamutaw? Nakararte. Kaslasan na narwam itirikat kan panaggarden. Gapo tadi na sinagi dahil dinapan ko dinawa ti J. Poultry arugit ti manok ngay ganagan mi kadagiti mula tayo. Anya? Nakang-angot ka no. Ay apo aya. Iso asa na pulos ti mulong kanya ka nagganagan. Ay una yan na Popoy. Nakarkaro pa yung babae. Un nga rod. Adamot guantis ko sa rin mi. Permit artina. Iso bagbagam tuman di kayam ta. Adumanin tinaglakwan mi dito store. Jak kayat lata amapan ibang ko. Saan nga amo ti asawa? Asipod idinaglukat ti kabarbaro pagtagilakwan mi. Kat awan pa'y apulos ti imbang ko. Nudikat unong amin ide balay ti amin aganan siya. Arong bang kumaama ibang ko. Si asawa, umawawa. Hello, honey. Apay ngay mawag ka? Ani, numaban ka man ng ibang ko kat tumagas ka dito opisina. Kwa. Naggapu ako ni ibang ko, honey. Anya? Isulatan, iba nga uray mo sa anak pa'y anak napat. Sayang, at ako makat ipawit ko. Baon namlatan ti sekretaryan. Ta isunti mga sikaso na nyaman ti unfinished at transaction mo ije bangko. Sige, kapilitan nga rod. Sige, bye. Bye, honey. Anya nga tatilutot asidaan may. Hay. Pasigmut anatan dagito'y adda ito'y ref. Pita! Addan ti amok a babae. Madam!
Anya tikit kita di taref. Madam. Hinjak ngarud amaw no anya ti lutog. Sidaan tayo kadagitoy natang. Anya ka di anatang dagita ada iti ref. Ada tabungaw, madam. Karabasa. Tarong kan parya. Oh, day taman parya ti lutwon. Laukam ti itlog. Sige, madam. No day tati kunayo, di iso ti lutwag. Hanggang saan nga ta, naimimas no karne ti ilaok dito'y parya, madam. Nangingina ti karne ngam ti itlog, Pipita. Di ka man amon tagi ekonomya, Pipita. Una yan, madam. Nakabakbak ng kayaw. Hanggang parya kan itlog pailaang ti paluto yung asidayo. Ay, di mo tagtagibasitan ti itlog kan parya. Tana sustansya dagita amasida, Pipita. Ay, sabagay. Why, madam? Sana kung nga agreklamo amang luto ka dagito'y parya, madam. Naimas mo't kit di ngagpay so ti parya, nasustansya pa'y. Iso na lang ta. Medyo napait. Ani, bagaman kan Pipita amangan tayon, mabisina kon. Unay kan? Kasangsangpet mo laang ng timan bisin mo, ti bagbaga. Saan at namin ang nagmerienda iti opisina? Tas ibubusugak pala ang hindi nag-break time kami. Isumot laang amabisin kan. Mabit lang nga rod, tamandar ko ni Pipita, tagidasaran. Pipita! Agidasarakan ti pang malaman tayo. Uwit, madam. Apay, anya ti sida tayo alinuto ni Pipita? Naimas hani. Nasustansya, jay linuto na itaas si datayo. Ay kat mayat ano na sustansya. Madam! Saan? Uwi kayo. Nakaidasara kaon. Nakaidasaran di katulong hani. Umaykan. Intan sumango iti lamisaan. Awan hani, saan tan kagbaybayag tanay, mabisinak unay. Aha. Sir, ito kayo. Tukaw kayo. Nagyaman nagpipita. Anya aya to si datayo, taapay at tinakkabampay lang. E din to tamangan tayo lang arudan. Hey, ada nga mindakal ang ilaw itay, sir. Isa, dinardaras kaon na kinaluban. Sige, lukatamon ti si datayo, Pipita. Tamangan tayon. Uwit, madam. Parayaan nalaukan iti itlog ti sida tayo. Wenhani, ket nasustansya ti itlog, ken parya asidaan. Salbag ti kastoy abiyag. Sato, apay, hani. Nakabakbak ng tangam dahito lang ti maidasar iti lamisana sida tayo. Natangkan itlog mutlaang nga main ti ada iti ref tayo, sir. May saka mo ta sumang kaotro, Pipita. Ha? Di mo kumain baga apuro natangkan itlog lang tinabatbati iti ref. Tanapan ka kumamat na kitsenda. Sir. Imbagak mo't kan ni madam nga awanon ti karne. Ngam ko na, may mayat ka nung tinatay nga si daen. Ngam ti karne. Sa maysa, kuna ni madam, nangina ka no ti karne, sir. Anya? Makapahay blood ti karni Omar. Iso amay mayat to'y natang asidaan tayo. Adda mahay bladak to'y na idasar anatang asida tayo, Franseng. Kayat ki manganan. Agad apay atin magdar ka mata. Papanamon. Papanak mga restaurant. Nay, hala. Kunak to pa'y ngamin, madam. Sana nagustuhan ni sir to'y parya asida tayo. Hey, sumardang ka man, Pipita. Di mo dagdagan ti sitwasyon. Sorry, madam. Papanak kon. Ay, saan ka mapandi restaurant? Ay, saan nak nga ikaw eh. Di batanak. Inak mga restaurant, tajak kaya ti paraya si datayo tanapait. Anong samon asidaan nga uray na pait, ta isot na luton. Alangan nga inkapay lang gastos. E din to tasang-sangwan tayon, ti Gracia. Jak harod kaya ti paraya, pawatam. Isong ibatam magtakyag ko. Aray, inwadag nak. Itakay man langan. Napanan, Pipita. Kamakaman ni sir mo, taigawit mo. Ay, ladingitek, madam. Awan karbungak amang igawid kini, sir. Kan, jak kayat ti maiwadag akas kada kayaw, madam. Anak,
Rumabiin, agawid kan. Di ka unay taara ka na kao. Amangan lumabartag ka. Nang sandak alapdan. Kayat ko talaga ti agbartag. Takiburek to di asawak inton sumangpetak ti balay. Niya, ay saan anak ko? Saan mo ka papaan ti asawa? May ibuusan ti pasensyakin ko nanang. Di nala panunutan. No anyan to ti banagan dagiti salasalimat-mutan na asan ni Kwame numatay kami. Siyempre, pagbibingayan to dagiti nasingad, kakabagyan, tiyak sumbangin na partido. Ti kumamat kayat ko kinkwana. Saan nga agsalsalimat-mat? Yun may sa, iti, aglang lang kami amangan. Iti anyaman na kayat mi. Alawan. Mayat, tanda sa limit mo di asawam. Ang nalabas nanang. Dahil ti makagapo no api ajak nangan di balay. Tapariyalaang analaukan iti itlog ti impaluto na kinipipita. E dinto ta nakadadumat ti kwarta mi. Nasustansya ti pariyakin itlog. Uun, adaak ditan nga masaan ko nga rad akasidaan ti pariya. Timot ko makayat ko. Agsida kami iti baka. Kasi kumamat ti kayat ko. Pipita, rumabiin ngam awan pa'y ni sir mo. Ay, madam. Amangan no, saan pa'y napalpaan iti pandangan na iti restaurant. So nga, awan pa'y ni sir nga ginggayta. Apay, nabsog nga taunay aya, tamabayag unay nga agpalpa. Ay, amangan no, inlak amon ani sir iti para iti pambigat na. Salbag ka, tila at ta masasaom. Angaw ko laang madam. Sige, sumrek tayo kita. Di ta tayo unag ngagsarsarita. Dito yaklatan beranda manguray iti asawa. Unang ay, madam. Tilugan mo't ni Sir Tajay. Isun sa dimtang. At tan nagpaysa ni Omar. Ay! Ay, Rasay! Tibita! Apa yakit kita ang taklatan? Ha? napartak ni Sir. Ha? Naginumam Omar. Awan bibya mo! Ay, madam, Sir. Makamu kayong nagsarita. Inak ituloy na kiti trabaho. Sige, Pipita. Ay, nagalaskit din ta panang sungsungbat mo kanyak, Omar. Nagsaya at ti pa nagsaludsod ko itay. Ng baribar mo ti panang sungsungbat mo. Sikat ti makagapo no apay ang nagginumak! Taan niya kumatibasol ko, Aber. Ti sobra kinasalimat-mat mo! Makadadot kortata? Ngam no ba unam amapan makitsenda ni Pepeta? Danda ni pasig anatang latati karga ti bayon na! Gaputa adda sakit ti baboy nga agwarwaras. Jay African swine fever akong kunada. Iso amay mayatan tinateng asida. Ay salbag ka! Saan ka nagagrason? Tatagiti karnet baboy alako iji palengke ket dimalan amin iti inspeksyon. Iso anatalget agatangan kan sidaan. Ay, basta jak kayat ti agsida ti karnet baboy. Mabuti nga. Kunam lang dahi tatakuripot ka. Nalaklaka ngamin ket tinatanggam karne. Ngam no dimon kayat ti baboy. Kadumat karnet baka. Wano karnet wang, wano kabalyo, manok. Mangina, dagiti karne. Makitam ti kinakuripot mo salbag ka. Kayat mo tabagkalan ka. Saan? Jak kayat ti mabakal. Ay, di ka Omar. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Inton bigat, sa paam tuman tagpadanom kadagiti nating tayaw. Tadda ngamin papanak. Masapak to amapan. Anya? Sakti ba ulam nagpadalom? Ay, jak kayat ka mo ito. Tapay. Kada kadimot papanam inton bigat. Ha? Awan pa panak. Ni. Apay nga rod, at di mo kay timapan. Gaputa sigurado. Anak ka bang bangsit malin. Nang luna nung mabasa. Tinggan ganagan mo arugit ti manok. Iso ajak kayat timapan ka mo ito. Naita ka manan ako na. Di ka lang aro din timulong anag ganagan. Ay apo ka, di mo manan kahit agpadanom? Anya kan aya. Gapu nga ro tama bang sitanak. Iti dahi nga ganagan mo. Kadagiti mo ulit tayo. Ay nagloko kan. Ala, no di mo kayat. Bayamon. Saktulatan, inton sa mga puwetak.
Saklutem latan dagiti dakulak mo. Ha, intun saan ka kidingin nalaala nakadwak ng garden nakita mo. Adam, iti salas mo tinagturugan gayam ni Sam. Wen, ta saan ko a pinastrek iti silid mi idi rabi. Inlak ko i December kak anapan naturo. Ang aguray ka. Saan ka di pa'y anakarieng, Pipita? Itay lumabasak ijay salas. Nakita mo nagmulagat, madam. Iso nakaringa yung tempaw. Itimpla ang narudan ti kapina. Ta inkanto la ta idanon iti na. Madam. Anya nga ititimpla akapina. Ti kadi rice coffee. Unaw ti impadawat ken kuana ti inana nga imported akape. Dahil ta impadawat ken kuana ti inana akape, Pipita. Tama nga no isuyat na keng kata rice coffee no isut inkaited akapina. Ay, awan madam. Dahil ti nga rod na imas akape titimpla. Koy, Pipita. Ha? Uray to'y kinirog abagas akape kat naimas magkat. Wan, no naimas para kada kayo, madam. Ngam no siya, ad-ada nga imasot laan dagiti magatgatang. Wano dagiti imported akape, akas ka dagiti impadawat ni Nana Panyang. Mabitla, gumay kon lokatan. Sino nga talit yung nakasapsapa, aya? Nay, Nang, may magibigat yo. si kamot gayang barok. Apay ngimay ka. Umay ko itad kada kayo dahil tinanang. Ate si dayon to. Anya dagito nakasupot. Nagadong. Dahil may sa supot ket karnet baboy. Dahil tamot may sa ket karnet ibaka nanang. Sagdo 2 kilo dagita. Apay nga itid mo kanya, dito tiyandaan. Ay ket sa bali lang at isang put ko ije balay. Aniya. Imurag ak iti adun pauray kanayon to akarnen ti sidsidaek. Ala, manukilo nga rotino ragam apara kada kayaw. 20 kilos di karnet baka ket 15 kilos mat di karnet baboy nanang. Ne, kat malaon nga rod di refrigerator. Dita ka ado ti inuragam. Ay, di mata nga kiti freezer nanang ta isot pangi kabila. Una ya, ngam kasano no apaan na kanto ti asawa, may ti deta akaadot ginatgatang mo. Nang runa launay deta karnay. Kumakot tila ang masidayo ti sumagwamanungal daw ti inuragam. Ginulpi ko nanang tapno saan nga problema ti para luto me. No, kayat ko ti agsida iti naimas. Pipita. Agdawon ng timot langan sa mangpot ni Sarma. Ungarod, madam. Sa dino nga min tinapanan na? Kunam iti agkapkapita, anak kariingan iti labsam iti salas. Uwan, madam. Ang mas taawak. Tawan mo tan, edi nakumaitag titinimplak akape na. Saan taan na pupuutan ti ipapanaw na? Ay, jay pick up na nga impark na iti ruwar ti inaladan. Isumsamat ti nagluganan na rimwar, madam. Isuasan tayo anadlaw. At tanapan na ginatang? Siguro madam. Madam. Ni Sir, adan. Uwin nagpaiso. Isang tinamtang. Ay, madam. Kitaan ni Dada iti kutit tilugan. Kaslamat la freezer day chay. Nakaw, madam. Napanrag shopping ni Sir. Nakaw. Pipita! Umay ka man! Madam. Pipita! Ay, ayaban na ko ni Sir. Intay iti ayan na. Kat amon tano niya dagiti napan na ginatgatang. Ay, una yan, Sir. Kuna dagiti nagibagkat, nagdagsen ka no da ita freezer nga imbabada. Husto ka, Pipita. Apay nga inggat dagsen to'y ginatang mo, Omar. Kan anya ti purpose da ito'y a freezer a ginatang mo. Masungbatan day ta sa ludsod mo.
Babaan ti panang lukat mo iti freezer a ginatang ko. Anya? Alan, madam. Lukatan yun. Bareng awanan, ti salud-sudan tayo kan ni Sar. Uwan, Pipita. Nay, Karne ti karga daytoy a freezer? saus! Nagato na karni, Sar. Ay, iso, matlagayam ako na dagiti nang idisagat na idumdo, matikinadagsan na. Tani, adamo, gayam linaon to yung freezer, akar-karni. Apay dagitoy a karne. Adda ka din nagpagatang king ka, Omar? Awan, no di ka tabasto tayo dagita akar ni anapan ko ginatang. Anya? Para kada tayo dagitoy a karne? Yehey! Naimas mo't laang ti sidain tayaw, madam. Wow! May saka pay. Ay, hey, sorry, madam. Panawan na kami dito kinisar mo, Pipita. Ingkay tuloy dagitoy trabaho. Ay, huwan, madam. Ay, sir, panahon kayo ba? Sige. Hoy, Omar. Asino ti agko na kang kaagumatang ka ti freezer kan ado a karne? Awan tinang ibaga kanyak no di ket bukod ko a desisyon dayta, Francing. Mano ti bayad daytoy a freezer? 20,000. Manumat nga rod ti bayad dagiti karne nga adda iti uneg daytoy a freezer. 7,000. Anya? Kat dayta nga rod karnet baboy manumat bayad na. 3,750. Anya? Di ka 10,750 pesos amin ti bayad to ginatang mo a karne? Wen, iso a 30,750 pesos amin ti bayad dagitoy ginatang ko, Francing. Ay, salbag ka. Apay, adi mo inbagbaga agim matang ka kadagita? Apay ko mga ibagak, dinto ta kasapulan mo, kan agserbi mo't para katatayo ti ginatgatang ko. Ay na, napaklan ka unay agastador Omar. Saan nga importante kada tayo dagitoy nga insangpot mo aginatgatang mo? Apay ko saan nga importante, dinto ta si datayo mo't ti karga dayo ti a freezer. Takal a kantidad ti binusbos mo. Kat saan amabalin nga di agsublit daras kada ta. Tinasurok at 30,000 a pesos a pinarwar mo. Anya? Agpobreta no gastadora ka unay, Omar. Kahit mo ka di tagrigat. Nabayagtan nga agrigat, Francing. Iso adi mong damagan no kayat ko ti agrigat. Anya? Apay akastat ko nam idin ka abumakbak nang tan? Wen, bumakbak ng tangag paiso. Ang amrumigrigat matibiyag ta. Taure adot kwartata. Dandani di mo mat kayat taggasto. Ibutam mo, tibagbagin. Hello, Pipita. Nakaawag ka man. Wan, Popoy. Gaputa. Kaya't kayo ako mustaan dita. Hapeng nga rod asaan ni kamuto tinawagam. Gaputa, sika ati kayat ko ita ang makasarita, Popoy. Anya? Hindi ngamin na uday, panagsarita mi kan di kamuto. Masurusurun kin ka, Popoy. Kaputi, saan ko pa nagtulong ilibin na unak amapan at padanom kadagiti mula tayo. Why? Abay namin na di mo kinayat tinapan. Dinto ta, adda pa panan na iti day di abigat. Isuabi na unna ka. Pambara kung timapan. Nakabangbang si di ang ganagan na arugit sa manok kadagiti mula tayo. Ay, uwan angam epektibo dagitay. Tanapigsa nga organic fertilizer ti rugit ti manok. Makapilya ti salong at sa sensitibak pay. Adumat ti pamuspusan ko ma. Tapno saan mo amalang ti bangsit na akong kunam. May mat nga iso, tinagpadalom Tabaring no sa anton amapan dumawat ti kasti aganagan sa nagbangsit sensitibak, Pipita. Oh, apaw. Agam, saus. Adun samot unay to'y 2 kilo a karnit baka a pinaluto ni Sir a pangaltawan me. Ngam no kisayak day to'y ay amangan no siyak bay ti makabasaw. Sabagay. Adamot ti rem. Pipita, Eh, madam. kaslamat la agpadayan ti kaado alutlutom asida tayo. Ay,
Talaga nga ado ti pinaluto ni Sir asidaan tayaw. Itangaal daw, madam. Mano a kilo day talinutom? 2 kilo, madam. Anya? Nagadon? Idinto tataltalo tayo? Kasana amasidsida tayo day ta akaado a karne alinutom? Madam, isumot nga min timbaga ni Sir. Nujak mo't agtungpal. Ay, makabasulak mo't kinkwana. Wan angem di mo ka di mapanunot a makabasol ka mat kanya no mabangles titidda tayo nga agsida? Madam. Wala, bayamon. Ikarigatan yun tulatan nga ibusan kini Omar ti amin alinutong pipita. Tadyak kayat nga da mabangles. Aglalo kat nakangini na ti karne. Anya? Ewan gayam. Tulungan nakman ngagpanunot na anya tinasayaat nga aramidik kadagiti naka-freezer a karne a ginatang ti asawa. Ha? Madam. Abay asyak ti ang panunot na. Dinto ta, para si datayo kanumot na dya karne. Narigatan no ma-high blood ti asawa. Kanas kan ama pasublik ti daduma a binusbus na. Agasam jay bayad ti freezer at 20,000. Sa 10,750 ti bayad amin ti ginatang na akarne. Oray, madam. Ta, para mo't kada tayo day jay karne. Adunay. Iso at tulungan nak agpanunot na anya ti aramidan ta. Tapno mapasublik ti daduma a pinarwar ti asawak a kwarta. Pasensya kayon, madam. Awan mapanunot ko. Lukas na. Salbag. Tamukat matulungan nak. Sige, panawang kamanlaangan dito. Anya nga tati aramida kaya. Tapno mapasublik ti daduma a kwarta binusbus ti gastador nga asawa. Amukon. Adda na panunot ko. Ni Omar. Si Mang Pulten. Saan ko nga ibagbagakin ko na tinapanunot ko? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at blog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nya? Imawag ni Pipita iti kalman, Popoy? Wan, kat pinabalaw nak. Ti saan mo apan nakaibaon kanyak? Ama pa nagpadanom. Nartikan tumot kami nunay. Salot, tikat laing mo nga gipulong kini Pepita. No adadi mo kagat. Sana ka nagipulong. Nang kumusta laeng, aging gaan nalagip na ka. Kitdayay na ibaga ka di ka maibaon ngagpadanom. Di, nagipulong ka madlaan. Ay sus, kas ka na babae asong bungera. Sanak man na pagsaritaan iti kasta. Huwag gayam. Adamanan seminar. Umay kantaw. Ada ka damanan parapol da. Akas la ready inatandara mi di. Awang kano ita. Jakayat nga rin chumay Awan chumat na magangganap ko. Anya? Ay unay kan. Tila ka di raffle ti importante kin ka. Anya ti mangangganap mo. Lumapan ka seminar, naumat na mayawid mo. Uray awan parapol da. Adalat na mayawid mo, nagdengag ka. Anya ko mati maiyawid tayo. No awan parapol da. Amabalin tayong abakan. Nagdagulit ka, di ka makawawat. Di nga iyadal da. Isuti kang runaan na mayawid tayo. Nulakit di, amu tayong ipatag kan surwan ti bagbaga dagiti speaker ako nada. Adula amin. Dak kaya tumay. Wala, saan ka apilitan no di mo kayat? Tasa ka mo't lang nataray, wag na makitam ayamano. Opo, nagnanaman ito ilingado a karnit baka, Pipita. Natumpungan titimpla na. Agyaman ak no magustuhan niyo mutlahan kitimpla na, sir. Talaga nananam. Di mo unay kaadwantag sida. Taamangan no ma-high blood ka. Kun kunam lang na ita, tapno ado ti mabatay. Ngayon kaya, dating darak nga out of town seminar in Tundigat. Anya? Kat manungarag nga aldaw nga awan ka? Talungal daw. Nagmayaten. Ano ti kunam? Ay, ikwa. Kunak, agan anad ka iti papanam a lugar. Uy, awan pagdanagam. Narawama ko niti seminar.
Ay, uwan gayam, Pipita. Sir. Lansam to man, yadwa nga Amerikanak, tay tugod ka. Uwan, sir. Aramidag tumutan na dagos tinapangod ko ang pagkwartaan. Nanang, ingkay tuman pala kan kaduan da Francing kan Pipita di balay ti talungal daw akaawan ka. Apay, mabuting daya, adududuay, ti balayaw. Sana mabuteng di Pipita, ngam ti asawak ti takro. Di, kay dada, no iti rabi eh. Saan na nga ro da kaya takaidda ni Pipita? Da kayo ti kayat nakaidda, bayad ti kaawan ka. Sige, bayam, tinak tungarod kadkadwa at ida. Sige. Mangitugot kayo itong iti pagsukatan niyo. Agyan kayo iti talungal daw. Ay, siya na mabalin anak ko. Ado matitarakan ko apakanak dito eh. Uwan gaya man niya. Inak to lang yan. Ngam agawid akmat lang na iti bigat. Tadwa, ti baboy ko. Dua mo ti asok. Ada pa'y pusa, kanda giti ngay manok kalapato. Sige nanang. Tinapatag. Makadkadwa yu ida iti rabi. Madam, nakaanda yung tilugan di sir. Hay, talo nga aldaw asaan tayo ang makapulapol ni sir. Uwan, Pipita. Kat maaramid ko matlaang ang tiplanok. Ha? Anya di plano yung madam? Inkairwar amin dagiti karne iti freezer. Anya? Tabi nga madam. Ay, oh no. Naluto yung kadin amin? Ay, sos, madam. Saan tayo ang masidsida oray makalawas dayay no ilutok amin? Kanamangan no mabang lispay. Saan mo alutwan? An-anwan tayo nga road, madam? Inkambas ko kadagiti aamiga. Kat intanto i-deliver kadakwada inton madamdama. Anya? Ila ko yung ti karne aginatang ni sir para si daan tayo? Uwan, tapno agbalin matlaang akwarta ti daduma. Mangibati tanto ti may sa kilo asang petan ni sir mo. Anya? Tsak kaya ti panaggatang na iti ado a karne. Iso nga ilakok. Sige madam. Inak nga ro din iruwar iti ref dagiti karne tapno lumok ng basay. Inton awanan tinagyan ti freezer kat dalo santo ana imbag tapati dayjay kat malako itangal daw. Anya? Madam, apay nga ilako yo. Tapno sa anton nga ulitan ni Omar ti gumatang ti ado a karne. Iso nga ilako kon jay freezer. Malaman, yung awan pa ni Kamuso. Oo, nain apaot a seminar, yain natindaran na. Boy! Ni Kamuso, isuday sa maya si widawid na asumang sungat nga dabitbit na asupot. Boy! Jackpot mi manen anak seminar. Ha? Ada ka di matlaang pinarapol da kat nangabak ka manan. Awan ng binusog da kami iti husto. Hanya? Adda pa impabalon da apang maluman may anak seminar. O iso da ito man ada iti supaw dun no plastic. Oh. Kita man. Mabit lang talo katak. Da ito kita. Da ita. Apo, may sa alup po a fried chicken. Kan ada pa may sa a burger. Kan kasla gum-gum titukil na nga ina po. Umanayon na pang malumak to da ito, ipupoy. Pagsangwantan tun adwa ka mo to. Tapno saan ako nagluto. Anya? Ay, saan na mabalin? Tasyak mo't lang tinakiseminar. Unay mat nga kinaimot mo. Apay nga minakayat mo itan ti makiranod. Ta na isang pweten ti grasya. E dinto ta di mo kinayat ti imay, ha? Salba. Oh. Managpabayin ka madula yan. Sige, bukuda mo dayang sangpat mo. Saan ako nga umapal? Ay, rebeng na lang. Tadi mo mo't kayo basideg, nuwad damang tad iti grasya. Oh, ganaba ma, di orag bisin ka. Hello, Omar Barok. Nakaawag ka man. Kapunta kayo, kumusta nanang? Kasi di Apo Diyos, nasaya at aklaan. Umumyan kayo matlang, hindi balay. Ay, won. Duan, arabi ingay mi anak. Agyaman ang nanang. Ayun kaya, adraman malagip ko anak ko. Anya na ita? Amom ka di matlaang, ti panangila ko di asawa man di freezer ang inatang mo. Anya? Inila ko na? Won.
Ti amok kat amom. Diyak mo na nang, di matimbagbagan ni Francine. Ne, inla ko na idikalman. Pangin na ako na nga. Kad, dagiti nga rod karne, alinaon ti freezer. Ay, inla ko na pa yun Nangibatin sa laang iti may sa kilo, apag sangputam to ka no. Ay, nakamuto. Sobra ti kinasalimot-mot. Uy, amot ka babae. Nagbalinin ako ripaw, titi. Panagpababak na nalatan. Apaw? Di latob nga rin ng asawa na. Nung nagbalinan ako ripaw. Aman! Isumog namin ti kahera. Sus, dahitan di pagtaksan na. Siyempre, ti babae, ti mangigam iti kwarta. Isu ti mangi budget. Isu ti makakita kan makaammo kadag iti masapsapol iti unag ti balay kamutaw. Agam sansamat ang nasayat no kuripot launay. Ay, amangan no. Ay, no siyak nga ta, maturap ko no makasawa kiti kasta. Anya? Hello, Omar. Nakaawag ka man? Nalpas ka din ti seminaryo? Why? Nalpasan. On the way kami nga gawin dita. Nasayaat Saan na nasaya at ipanagawin ko ita dita palay? Paapay, ada ka din nagbalin a problema dita? Awan. Dita, yan ti problema. Sungagsagana ka. Tagsarita tanto itinalapat, apama na makasangkot Taan niya kumati pagsaritaan ta itinalapat? May papan iti panangilakom iti freezer. Kan nagiti kargana a karne. Anya? Lukas ta? Amumon? Akat, asino tinangibagakan ka? Wano, ni ka di pipita tinagipulong? Saan nga iso? No saan ati katulong ta tinangibagakan ka? Amukod no asino? Nilakit dinanang mo. Ta iso ti umyan dito balay. Why? Iso? Ay, ismusang gayam ni nanang mo. Ha, magkita na! Hey, madam! Papanan niyo, nakaslagap apura kayo? Inak iti balay ti katuganga kasuberbiada pipita. Ha? Hala, nagalas mo tinday ta sa uyo iti katugangan niyo, madam. Kaputa na alas mat ti ugali na. Iso adinak mababalaw no inawagat ti suberbiada day di abakat. Ala, madam. Saan nasaya at dagitan ng ipagpagayaw? Nalipatan niyo ka din nga inati asawa yaw di pangibagbagaan niyo kadagita abalikas. Saan ko kumamat ang may isawang dagitin ng ngagam abalikas pipita? No saan asuberbiada day di akatuganga? Madam, apay anak ko na yung asuberbiada. Gaputa inpulong nagayam iti asawak nga inlakop dagiti karne ken ti freezer aginatang ti asawak sakbay anapan nakiseminar. Anya? Ay, no kasta? Amo nga rodin ni Sir ti amin. Wan, kat ko na ni Omar nga agsarita kam to kanong itinalapat apaman asumangpet. Saus, madam. Tidakes na. No, bumtak ti gubat iti nagbautan niyaw inton sumangpet ni Sir. Mabalin akasta. Iso nga di mun to iran na ti pumanaw inton sumangpet ti asawak pipita. Ha? Tapay, madam. Isya ka diti ipasungal nga liyaw iti panagapayon to kini Sir? Saan? Ngamsikan to ti aganawa. Nukas pangarigan ta bumtak to ti gubat iti nagbautan mi adwa. Dahay. Agtutur ka! Di mo ba nagbagan tarikap tama ka na balosto? Darating nyo nga umay ilugat ni Riday! Salbag, imanugang ko na ita. Wan! Sumat gan, jag tuk-tuk-tuk akas na mauraman. Apay nga taya. Oh, apay. Agyaman ak tanadanon kay nanang. Kurut-rut tamugin mo, manugang ka. Apay nga may ka. Gaputa makapungpung tutak unay, nanang. Nanana, asino ti kapungtot mo? Weno, jay ka di katulong yo. At ka di naramid na, di mo magustuhan balasan ko. Saan nga iso, nanang? Ay, asino nga road? Da kayo, nanang. Anya, siyak, ti kapungtot mo.
Anya ko matibasol ko kan ka. Dakkel ti basol yung kanyak nanang. Iso nga imayak nga awan iti panagbabain ko kada kayo. Anya. Ha, awan matamok ang nakabasulakan ka. Wando, uray saan ko maana saya at anaaramin ko. Adda nanang. Ay, alay bagam, tapna amok. Ti panangipulong yung nga inlakok dagiti ginatgatang nasakbay anapan na ki seminar. Anya. Apay adidak na uray. Tasyak kumati mangibaga iti asawak nga inlakok ti freezer ken dagiti karne aginatang nasakbay anapan na ki seminar nanang. Sika, wano siyak man, tinakaamuan ni Omar, awan dakas na manugang ko. Adda, tamasursurunan jay asawak nanang. Ket kunana nga agsarita kamto kano itinalapat apaman ama kasangpet ije balay. Makitak ngamin kat saan na nasaya at tinaramid mo balasang ko. Iso ajak na tipulan, tinangibagakan ko na. Pues, basol yun no aga pa kami inton sumangpet. Ay, di nakpabasulan. Si kamat lataking basol no apa nakanto ti anak ko. Adda umawawag. Nay, ala, iragpin mo asong bata no sino man day ta umawawag. Limot Pipita tay umawawag. Anya nga tati bagana. Hello Pipita? Madam, simangputan ni sir. Kunana, agawid kayo kanon. Tagsarita kayo itinalaman. Wan, agawid akon. Ibagam kinisar mo nga umayakon. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at blog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nay, nga paya di mo mutlay mo lang tigam mo asimilya. Adon tinay mulak. Kaya puta, masayang samat kita ga pagmulaan ta. Kaya puti kaadayo ita, timulam ka mo to. Kung nati-technician na ng seminar kada kami, amay maya ti panagrang paya ti mula no san unay nga gas si deg. Anya? Katun! Iso masuro ti husto akaaddayo ti maimula. Lugi, tiag mulmula. Kan sayang ti daga. No basta ti maimula ka mo to. Oray basit ti maimula. Basta narang paya lagi de. Ay mayat lata ado ti maibunga na. Nga ta. Wen, iso amasapol nga yada yung basit tagmula. Surutem tayong bagakin ka. Wino kasi ti panagmulak. San kan arason kan reklamo. Apay ngayon lakom ti freezer kan nagitikar niya ginatang ko. Gaputa aduunay jay ginatang mo. Kat amkak amasayang. Iso nga inlako kun. Apay apa ti freezer? Inlako tapno saan monton nga ulitin ti gumatang iti ado a karne. Mabuto yung agtaamahan no mahiblad ka hani. Salbag ka. Tiket di kunam. Masayangan kay ti kwarta ngayon gatang ko. Iso ngayon lakom bayad ti kawan ko. Alright, adamat may sa akilo a pinaybatik kini Pipita. Isu jay lutun na ita si data yung. Nalampes ti kinasalimot-mot mo. Hani, aging gaan na pigsata pay. Masapul nga agpabak ng talata. Tapno inton agsalugan ti pigsata. At tantulat tanam naman ta. Wan, bumakbak na ang tangagpaiso. Rumigrigat mati sasaadan ta. Hani? Ado ngagpaiso ti kwarta ta. Ngam dandan di mo mat kayat ti aggasto. Dandanin maibus ti pasensyakin ka. Ket no kasta kalata. Amangan no isukat ka. Nanggig ko timbaga kada kayo ni Sir Itay. Nga amangan no isukat na kayaw no itultuloy yung lata ti kinakuripot yaw. Kas karina ayat ti mangisukat iti asawa Pipita. Nagkasar kami kini Omar. Kat saan nakabasta maisukat? Wala nga nalipatan nyo ka din. Jay may sa apagsasao madam. Nga uray tididlaeng mabalin na apunwan jay dram. Sumardan ka man Pipita. Saan ka man nga agin lalaing amang bagbaga kanyak? Takatulong ka laang. Kat adayo ana sirsiri bak ngam itisi ka. Maawatan? Anya, naibagam iti asawam,
Nga amangan no maisukat mo no agtultuloy latat, ti kinakuripot na. Wala lang. Maring no makapagpanunutan kat agbalbaliwan. Ay, anak, iti dayjay anay sawang mo iti asawam. Amagaan, no agbalinto na managatak. Kat saan na kanton apalubusan na mapaan iti kayat mo apapanan. Saan mo't nga tanana? Ay, kumakit binagbaga amlaeng. Madi, dyan ay sawang mo iti asawam, barok. Oo, na yun na nagtapok dito'y bodega. Ay, nayurnos amin na gamit dito. Ang anya? Nabangbang titapok. Anya dito? Wala. Daan atong pag... ibulsak pa ilaan dito. Saan ko ngay bulbul lang? Amang ano, adamot pa kaitulbakan na dito. Ay, punasak pa ila amin nagitiganay ta saan na maususa. Ta ituloy kunto ti agtalos. At tapay lagayam lakas sa dagiti amok. Aya. Wala. Dahito'y nga ta. Di pa kaitulbakan tinapidot ko atulbat. Mayat! Nalukatan! Isungak pa isang! Luktak dayto'y alakasa. Ingatok ti kalub na. Ha! Nagardaw na kwarta! Apa yang ada yung manan titurong dagit sa matam? Well, ni kadimanan pipita ti pampanunutam ha. Saan nga iso? Ano nga di pakaburi-buri-buram? Nagitimula ta anatang. Arutin sikto nga mangdadal. Madadal ti bulong da. No saan nan adinggan ti dinikdik asili? Sa pasuyuta mo na ti insecticide. Anya? Ay, saan na mabalin? Nas ka nasurutin talata ti organic farming ngitan dudo ti gobyerno. Adula amin. Dayta ka man ako na. Tikit kinakurang ti pamatim ka dagiti isurusuro dagiti nakaadal iti bendag ti agrikultura. Jesus, adan samat asaan tayong umasensyo. No patin tayo aming isusuro dagiti teknisya na kung kunaman. Di mo'y bagbaga ti kasta. Tasanda ko man nga isuro dagiti amuda no sang nga epektibo ken naadal ana imbag. Ay na, ni ang tawag ko. Ni Pipita. Sige pa mapanawan ka pingarod. Hello, Pipita? Nakunan. Kamutaw! At kaibaga, di mo ko maibagbaga iti sa bali Sige, ura ti madayo ni Pupoy. Anya dayta? Amaw, tinalusak to'y bodega dagiti amok itay bigat. Katamaw, at natagwata ka kasla. Nagkulayawan dirit na. Na, anya nga min dayta? Idi madama nga agdaldalaos, kan adda na bidod ko, adaanan atulbab. Aglatlati pa yun Anya ti simbaruno ana pasamak? Bayat ti panagdaldalos ko. Nakita ti may sa atakil alakasa iti sulit ti bodega. Impanas ko tinapidot ko atulban. Nalukatak ti lakasa. Oh, okay. Anya ti nakita mi ti lakasa? Ay, nakamuto. Tak na ilantawan tirik na. Nagadaw ti kwarta iti lakasa. Anya? Wan ka mo daw. Nagatunday siya kwarta. Apay, di na ibang bangko ti kwartada? Mangmangag ko may nga ibabaon ni Sar ni Madam amapan agipang ko. Mapan mo't laan. Lukas siya babaunan ni Sar. Jakot makikita amapan ni Madam. Ay, ang mga ano di ibang bangko. Iduldulin dalatan iti lakasa da. Hala. Mabali lakas na kamuto. Delikada no dito'y
Ano, ibang kuda? Kuma, ang sandang arod mo't akayat, ay awan maramidan ka. Pipita! Pipita, umay ka man! Darasan! Uwan, madam! Madam, hindi ba kaya? Mas kailan mapupuuran, madam? Kaano ti pa nagdalos mo dito'y bodega? Itay lang bigat, madam. Nalipatan ka din day di imbagakan ka? At di mo sarsarakan day to'y bodega? Nakalukat ngamin itay bigat, madam. Kat nakitak, nakataptapok ti swelo. Iso nagdalusa. Salbag ka katulong. Di mo aramiden ti may sa abanag no awan pa malubos me. Ay, sorry, madam. Kan hawan gayam. Adda na pidot ko atulbag. Iti isisarak ko dito'y bodega itay bigat, madam. Anya atulbag deta? Kita man. Mabit lang din, madam. Iruwar ko iti bulsa. Ito man, madam. Titulpot ti daan alakasa. Linukatam ti daan alakasa? Ay, kuwa, madam. Agsaw ka! Linukatam ka di ti lakasa? Wan, madam. Nakita ti adwa kwarta iti unagday ta alakasa. Aday nalam? Awan, madam. Dasaan ko amaramit tagtakaw. Amok amin ti bilang ti kwartami nga aday ti lakasa. Isungad ti mo iliba no daim nalam. Ni awan, madam. Saksit ti langit kanda ka. Awan pulos inalak di tauray ko sa inyo. Nasayaat no kasta. Madam, masaludsod ko man. Abay, saan nyo ka di nga ibang bangko ti kwartayaw? Saan? Takaslan nataltal gedak no dito'y balay ti pangiduling nakadagiti kwartami. Awan ang manggagumot no ko nga ibabaon na kayo ni sir. Nga inkay ibang kaw ti kwarta. Saan nakamapan? Ay, no kasta. Saan nga amo ni sir? Dito'y balayaw ti pakaiduldulinan dagiti kwartayaw, madam. Saan na nga mo? Anya? Ngam no maamuan nanto. Amuklatan no asino ti pabasulag anang ibaga. Sino, madam? Sika, Pipita. Nasaya at ay may kabarok. Idi pa'y lakalman ngor urayan ka. Tapay na na. Ada ginatang ko abado kan pantalon mo. Isutitid ko. Anya? Apay ngayon katangan da? Nakita kat daan ang dagiti dado masuot mo. Isu nga di na isarukak ijay mol. Inggatangan kan iti polo kan pantalon mo, anak ko. Na ito'y. Ipadas mo man gusto matlaan. Wow. Napintas na iti pulo ginatang nyo Natumpungan nyo ti pagugustok ulay a kolor. Ay, katun. Anak kang arod. Katagyaman ak. Agyaman ak no magusto matlaan. Naburas mo itla amin na hindi ti paburburas ko asili. Wan ka mo ito. Kan naidikdik ko pa'y amin yan Pespesem, kan sagatem, sa may kabil iti sprayer. Matungpal, kas pagayatam, boss. Salud ka. Dinak man awagan iti boss. Sure. Nanamnam ay tako ma. Nung napanaglaan gimatang ti insecticide. Kunak maitasa na mabalain. Tano nagaramat ta kadagita, saan na naman ko ng organic ti surusurutin tawin, organic farming. Wala nga... Sumartin ka man. Di mo ni kalintigan ti pagbagim. Basta surutem ti isurusuro kung papaaramid cooking ka. Nalpas. Pipita! Pipita! Umay ka man! Pipita! Ay, madam! Umayay! Madam? Asino ti akin polo kun pantalon iti daytoy na itipon kadag iti labaang, Pipita? Ay, dayta! Ni sir, madam! Anya? Apay,
baro nga arwatan na. Ay, saan na kano aginatang dayta, madam? Anya nga rod? Inregalo da kano kan ko na? Asino kano? Tinangiregalo kan kwa na? Ay, daytan tijak masungbatan, madam. Mabainak mo't idin amang damag kinisar. Iso at tinasayaat, da kayo laangan natin mang damag kan kwa na? Ang tansamat babaeng ti asawak amang regregalon kan kwa na. Ay, damagan yun to, madam. Nupod numan. Ay, alangan nga ibaga na kada kayaw. Saan mabalin? Nung muna taanda pang tana idi. Nga no kuripo taklat ta. Kat amangan kanon isukat nak. Ay, sus, madam. Amangan no impay-pay sungarudan ni Sar. Saan nga kang kamali ni Omar? Bagkalak no maduktalak nga adda babae na. Anya? Mabalinta ka diti agsarita, Omar. Wala, hali. Nagasawa ta. Itanyaman na ka nito, mabalinta ti agsarita. Basta santal akit yan akubikom. Nukasta. Sungbatang tagpaiso dagiti damagat kan ka. Anya tinamagang? Asino tinangiregalo kan ka? Jay kabarbaro Apollo kan pantalon mo. Babae ka di? Wano lalaki? Ha? Kwa? Sungbatam ti saludsod ko. San ka nga gulbod? Babae? Wano lalaki tinagregalo kan ka? Babae. Kunang tupay apod no ti atap kung adda babae. Nene, apa yan tinupanak mo tayo? Kaputa saanan ana saya at nagitar aramidan. Oy, Francing ha? Si Kantis saan na saya at aramid na. Iso ano kayat mo ana ornos tilin lang ta? Agbalbaliw kan. Awan tirumbang abalbaliwak. Tinalabas akin ako ripot mo ti baliwam. Di mo iyaw awan ti saritaan ta ayop ka. Asino ti babae? Awan babae. Salbag kamat. Nagdakas gayam ti atap mo. San kan naglibak ta inamin mon? Awan inamin ko. Tawan mo't babae. Anya nga awan ti inamin mo? Idinto ta nakalawlawag ti saludsod ko itay. No babae, wino lalaki tinagregalo kan ka? Kat kunam a babae? Wen, babae. Ngambidot ti panangipapan mo a babae tinang regalo. Anya kumaaga po a regalwan na ka? Idinto ta saan ka mat nag-birthday? Ninanang ko tinangiregalo kanya kay Jepulo kan pantalon. Ani? Mura ka lang nagmulagat. Bidot ti atap mo. Dita ka malangan. Papanamon, Omar. Agsupli ka! Omar! Madam! Ala, abayan. Kapanan nga ni Sar? Diyak amo. Ngam amok akaluksaw nag. Tanatumpak. Anya? Ay! Isunday niya. Pinataray ng tilugan na. Ala, madam. Apay nga may na natumpayo ni Sar. Kaputay impagarap ko a babae na tinagregalo kan kwa na. Saan mat gayam? Maya? Apay, sino talaga tinangtutkin ko na iti polo kan pantalon, madam? Ni kanunanang na. Di yun to ngamin igatangan iti baro akawas ni Sar. O makita yaw. Adda pa yun aninanang nati gimatang iti baro akawas na. Kaduan nakman nga rot amapan gumatang. Tabarang maiayok to ni Sir mo. Ay, wala, madam. Day talagayam. Kaduan kayo. Ije ka di mall ti pag-shoppingan tayaw? Saan? No dikit ijay tiyandaan. Taadot naka-display ang napipintas nga ukay-ukay ijay. Anya? Madam, sigunda mahanaw ti gatangan nyo para iti asawa yaw. Uwen, nalaklaka kan ad-ado ti magatang ta. No ukay-ukay, pumili kan tupayan para kang ka, tasyak to ti mangbayad. Ay, agpay saw, madam. Uwen, ngam ikaltas konto iti sweldong. Ania? Ay, una yan. Kung naklakit din mo ilibriyaw, ti mapilik para kanyak, madam. Ay, saan? Awanin ti libre ka dagito'y pipita. Tarumigrigat lat pati panagbiag. Ay, sige, madam. Saan ak nga roden ngagpili ti para kanyak. Gumatang ak tulaangan. Iti baro akawis ko hinton maalak ti bonus ko kada kayaw.
Anya? Namnamaam ti bonus mo? Siyempre, madam. Alangan na didakto ikan iti bonus inton agnodo ti kontrata. Ay, saan pipita? Tano ko mamaabutan ka iti Disyembre, mabalin abunosan ta ka. Ang ada yung tupay ti Disyembre, inton aktor po si kontratam. Ay, una yun na kinakuripot yung madam. Dandan nila nga rodon mapnaw ti lakasa iti kaado ti kwartayo. Hoy, pipita, di mo ibagat sa bali dyan nakadulin ako artami iti bodega. Ay, oon madam. Madam, nasaysaya at matlaeng no ibang kuyo ti kwartayaw. Ay, saan nakaisuro? Kay kayat ko nga dito'y latabalay ti pa kay dulinan dagiti kwartami. Tano kasapulan mi, katila kumaot iti unag tilakasa. Mawatam! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV Bida tayo, ani Super Pipita. Gawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. At blog tultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Anyat bambandi ka sam dito gardin ta. Dagiti man mula ta. Ta nalang tuya ka mo to. Talaga ma. Kita ma. Oh, nagdadakkel ti pinuunda. Siyempre, husto ti kadayuda. Sa daras na pa adumakal ka mo to. Wan. Ngumti mat kahit may takot. Agdadakkat. Nasadsad. Ang mga nyo, agdadakit na kumaitan no asadag iligi pa nagmula ta ka mo to. Ay sumat. Di kan tumat dumdum nga kontrabida ka. Ay apo. Oh, kita marata. Kita nagpintas ti tubo da. Ken panagdakkel da. Ta husto ti kaddayo da. Nalaing ka talaga ka mo to. Genius! Gapo ta kanayon ako matindari ti seminar. Kaya siyempre, adamot masursurok. Oh, anya, mamati kan, pupoy? Omar, isarden mo hindi ta pa naginom mo, tanabartakan. Dayandak ko malang na. Kahit kung ililiwag ti panangtong pakanyat na asawag. Isa pabus o yan lang aminom. Ninikot, bukbukan man tabaso mo. Anya nga talik, kakmat iti pagnakman di asawak. Nende, anya ti kayat mo asawan. Anya nga tanumanswag, iti urela agilos. Ay, susan, saan anak ko? Saan mo adangdang radya asawam? Taada ko na. Agang dud ka no ti asawa. Adang radya asawa na. Anya, kastaya. Nay. Apay ngay? Say-o pumutin da bagbagay. Dinangranlak itay ti asawak na nang. So, say upak man ti bagay. Nagpasuti ko na yan. Nanana. Agang dud ti madangran. Ay, nagbaon ka matan anak ko. Agpasuti ko na yan na. Ha? Medyo nangduda ka. Medyo danangot ka. Ay, sus. Ay, mabali na tayo yung epekto ti panangdangran di asawa ka niya. Saan man natila ibagbag ang anak ko? Ala, agawid kakit din. Ang mga nur-urahin na kanya asawa. Hala, madam. Nagadumot tanto ginatgatang yung maukay-ukay. Dandan na dyak pa yung mabagkat iti kaaduna. Nay ayo at gamin ang naggatang ta naglalaka pipita. Adapay sagli 5 pesos. Sanga pulo. 20. Kan day tabistidak asabong-sabungan ka 30 pesos lang. Win nga raw, madam. Ano mo? Kaya't natanisar dagiti ginatgatang liyaw aparakan kuala. Tapay kumati na kayat. Idinto ta imported. Naggapo amin iti sabali apagilian dagita nga ukay-ukay, pipita. Na yun ti kuripot to'y amaw. Nagkatuwa kwarta na. Ukay-ukay tinagkatangan na. Uy, pipita. Apay akas lakimot tamanok ta subsub mo. Ada ka di itantanamitin mo. Awan, madam. Ano ngay, madam? Agawid tayo ka din? Madamdaman, intanto pa'y lamangan iti karenderya. Anya? Iti karinderya ti panganantayaw, madam? Apay, di mo kayat?
San man? Naimimas, ti maluto iti karinderya, madam. Saan la aday ta, Pipita? Nalaklakapay dagiti makan iti karinderya ngam iti sikat a fast food. Ay, talagaan nasalimut-mut kayo, madam. Awan ko matikas to'y amakitam, akinabaknang ni Pipita. No jak amo at terden dagiti pagbambanugan ni iti asawa. Away, adamot puntuyo, madam. Madam, saan nga taas? Sobra unay mo na ita kinasalimut, Mike. Agbalbalin kayon ako ribo. Gapo iti dayta akinaimpedyaw. Nakaturugan ti anak ko. Talaga na Bartek. Asino nga tati unaw? Di mat gaya manugang ko akilmat. Hello, Pranseng. Agyaman nagta sinong bata nyo ti awag ko, nanang. Anya ti bagam, ta nakaawag ka. Saludsudok laeng no, di tati imayan ti asawak, nanang. Wan, adda dito, ikat nakaturugan, gaputan na Bartek. Anya? Iminom manen ti asawak? Maluksaw o unay ken ka. Iso anak Bartek. Ungayam, sa dino ti ayan mo ita? Adda kami itakin ni Pipita dito'y karinderya, nanang. Mangmaan kami. Anya? Inton makariing ni Omar, nanang. Ibagayon tuman nga agawi dun. Taado ti ginatang mi aparaken ko na. Anya? Ha, itaman pa ay. Agim matang ka iti para iti asawa. Oo, nanang. Kat ado da ito eh. Iso asigurado lakit di ang maayatan apaman amakita na dagiti ginatgatang mi. Sige. Bayam, ta ibagak to. Kamuto tayo bawawak. Hello, kamuto. Nakawag ka man. Gaputa, kayat ka kumusta eh? Ay! Kaasi ti Diyos, nasaya at aklat tamay. At kami iti amok a babae dito karinderya. Ha? Kalkalpas milaeng anangan. Anya? Dita karinderya tinanganan nyo? Saan nga itinalatak a panganan? Amumot to'y amok a babae. Ay, sus! Naistoryak mo't kin ka iday. No kasano ti kinakuripot na. Ayun na yun. Oray baginay mutan na. Anya nga tinulsir na si Dayo dita. Nagurder mo't iti sagay sakam a malukong apaksiw. Nangalamot iti pakbet. Anya? Day talaeng? Sus, day takinabak nang da. Kas talaeng ti kahit na si Dayo. Win ka mo to, gapo iti kinakuripot na. Sus, di nga rin nakita mga daw kwarta nakadulin iti kunang mga lakasa kasanaon. Imbang ko na ka day? Saan? Kay kayat na kano, pagidulinan ti daan alakasa at tawid na iti day di apong na abakay. Taal alisto kano ako maot no kasapulan na. Sa bagay, saan na naman makipilpilay gibang ko no kasapulan na ti kwarta. Wen, day tati rason na kamutaw. Ngam ko nakmay, nataltalgad ko ma, no ibang kuna ti kwartada. Ay na, nasakit ti ulo ka, nakaring nga. Ay, Allah, ang ubar ko. Ay. Umar anak, nakariing kan. Daytoy, inumom to'y tinimplak a kape. Tapno na dardaras, amapukaw ti hangover mo. Agyaman na na. Kung gayam, mawag ya asawam. Ano timbaga na? Ado ka no, tiginatgatang na kan Pipita para kan ka. Iso nga imbaga na, ano makariing ka, ibagak nga agawid ka. Ano nga tatiginat gatang da para kanya? Dahil tati saan kong ambo, tati namot na ibaga, ito agsarsarita kami. Babayinak mo tamang damag. Nakaawid na nga tan ka ni Pipita. Ngay panagkunak kat saan pa eh. Tako na na itay, nga adada ka ni Pipita, iti karinderya, mangmanganda ka no. Madamdamak pa nga rin nga gawin na lang. Maring mayat tong tirik na. Alakat makamu ka, nene. Bomberon sapot na ganyan naglabas. Sigurado nga da mapandarespond dyan nga uram. Ay, sus ako. Yan adayom.
Ang mga noda mo urang agpaisautan eh. Agsasaro nung dagiti bombero alumabas. Mabiglang na lang. Andaw mong awag kanya. Sino mo tayo ta? Nimat manang bising akaro ba mi? Kanya tati bagana ya. Alakot yung bata mo. Hello, manang bising. Anya? Tibalay mi? Maur uram? Sana mabalin o dumaputi balay mi. Sana mabalin o dumaputi na kasa ngayon tinakaduli na kwartami Pipita. Pinitik ti sumrak iti balay mi. Ala, saan madam? Di sa nakusugan ti apoy. Nagpuskulan na. Ala! Ala! Sige madam, kasaritan ni sir. Tama ba nakal iti na dyan banda? Anya tinangrong diyan ti uram. Apay amor uram tibalay tayo, hani? Diyak mo. Tumulong tamang sagsag ti apoy Omar. Saan ama balin na dumaputi daan alakasa nga adan iti bodega. Salbag ka. Tadada pa ya ti lakasa ti ikanawam ngam dagiti napapatag agamit tayo. Napatpatag day daan alakasa ngam ti amin nga agkakangina agamit tayo iti unag ti balay Omar. Kayan mo tabagkalan ka. Kasano po mga napatpatag daan alakasa ngam ti amin nga agkakangina agamit tayo. Diyos ko, di kwarta! Di kwarta! Amo na anya tilinaon na gindaan sa lakasa. Apay, anya tilinaon yung daan alakasa at awid mo iti di apong apakay. Kwarta, Omar! Kwarta! Anya? Sir, adu ang kwarta tilinaon na gindaan sa lakasa no. Tasaan mo't ang nagibang ko ni madam. Ha? Saan? Nagarutalaan ti daan alakasa. Saan? Sir, di yung kumasarap kusugan dinakal nga pa. Suro tagdasa ang Pipita. Doon kami ang mapanmangalay tinakasa ngayon na kiti kwarta ni. Ay, madam, saan? Ay, apa unang dakalan ti apoy. Ay, madam! Natayak ka din. Agyaman Diyos ko. Agyaman na nakapuot kayo, sir. Si bibiyag kayo, sir. Saan kayo anatay? Adda kayo dito sa ospital. Agpeso, saan kakadingagang-langaw? Talaga si bibiyakak. Uwit, sir. Si bibiyag kayo. Kasi nga'y asawa ka sobrang kuripot na. Si bibiyag ka timan. Uwit, sir. Ang balikid kayo, Tapno makita yun ni madam. Iso ti adda dita bangir akama. Saan pa yan nakapukaw? Huwag peso. Imbag man, kay manlugot na iti doktor, amayabay ka niya ti asawa ni si Kamak. Ay, kinig daw ko, sir. Tapno sa anak nga agala-ala amang bantay ka na kayo. Hey, sir. Nakapuutan ni madam. Natangok ka din. Langit ka din dito'y ayan ko. Hey, saan madam? Nudi kat adda kayo dito yung ospital. Nakalasat kayo iti uram, madam. Agpay sa Pipita. Agyaman na ta. Naisalakan na kami matla ang agasawa, Pipita. Salbag ka, Franceng. Awanan kwartata. Di mapon. Gapo iti panahidulin mo iti daan na lakasa. Pakawanin na kumalagay. Diyak naman ang mauran ti balay ta. Dahito yan ti kanayon may bagak. Abumakbak nang ta. Nga murumigrigat matibiyag ta. Gapo iti sobra kinakuripot kan kinasalimot-mot mo. Ita, nauram lakat nga runa na amin na kwartata. Tadi ka ba't nagibang bangko? Pakawanin na lakay. Pagpapawiyak amin na nadibo kaya't naramig ko. Ay, madam, di kayo unay aganugog Nay, makapadagas iti salon at yun ita. Ay, talaga husto latta mo tayo pagsasaaw. Nga, di babaway. At talata iti uday. Ay, sir, pakawanan yun ni madam. Di naman dagay ayatan tinapasama.
Katinyangay nga raw. Baliwan nyo man na hindi mangrugay. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarado nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang kumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman di mo ko manipipata di like ken subscribe. Ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman at kata kayo amin nga nakipagdingeg.